Mačak Pete, pada na jesen. Napisali Kimberly Dean i James Dean. Ilustrovao James Dean. Prvi je dan jeseni i mačak Pete se osjeća snuždeno. Više volim ljeto, kaže on. Ljeti mogu plivati i surfati i igrati se na plaži. Možda se samo trebaš podsjetiti na sve ono što voliš o jeseni, mama predlaže. Kaže Pete. Pokušat ću. Pete pronalazi Nenu u kuhinji. Ona pravi ukusne kolače od bundeve. Cijela kuća miriše slatko i začinjeno. Pete voli pomagati Neni da ispeče kolače od bundeve, ali još više voli da ih jede. Nakon što su ispekli kolače, Pete izabere debelu narandžastu bundevu sa pulta i stavlja je u torbu kao suvenir. Zatim Pete odlazi u gradski kukuruzni labirint. Pete i njegovi prijatelji lutaju dugim vijugavim stazama napravljenim od visokih kukuruznih stabljika. Najbolji dio kukuruznog labirinta je kad se izgubiš i moraš početi ponovo. Na izlazu Pete ubere zlatni kukuruz iz labirinta i stavi ga u svoju torbu. Onda Pete ode u posjetu djedu koji plete na verandi. Djed pomaže Peteu da koristi igle za pletenje da isplete vunu u predivne dizajne. Zajedno Pete i djed prave dugački mekani šal koji će Pete obući. Kada su gotovi, Pete izabere malo preostale vune i stavlja je u svoju torbu. Onda Pete ide u vožnju sjenom u parku. Pete, Bob, mama, tata i djed se svi nagomilaju u vagon pun sjena. Krenu u treskavu vožnju vagonom po parku. Uhu! Poviče Pete. Na kraju vožnje Pete vadi šaku slatkog mirisnog sjena iz vagona i trpa ga u svoju torbu. Pete odlazi u voćnjak jabuka, gdje on i Callie idu u branje jabuka. Jedu slatke krofne od jabuka i piju vruću jabukovaču. Pune svoje kante jabukama svih različitih oblika i veličina. Prije nego što ode, Pete bira okruglu crvenu jabuku i stavlja je u svoju torbu. Onda Pete ode u park. Igra ragbija sa Bobom i ostalim prijateljima. Postiže touchdown i svi navijaju. Nakon utakmice Pete hvata Bobovu loptu i stavlja je u svoju torbu. Jedva je stala. Bob neće imati ništa protiv ako ovo pozajmim, Pete kaže. Konačno, Pete se vraća kući. Zastao je u svom dvorištu koje je prekriveno raznobojnim lišćem koje pada sa drveća. Pete pomaže svom tati da grablja lišće u velike šarene gomile. Tada Pete trči i skače u sve hrpe lišća. Nakon što je završio sa skakanjem, Pete izabere gomilu crvenih, zlatnih i narandžastih listova i stavlja ih u svoju torbu. Peteova torba je puna jesenjih suvenira. Jedva čeka da pokaže mami. Obožavam jesen, kaže Pete. Divno, kaže mama. Znaš, ovi suveniri bi bile sjajne dekoracije. Tako Pete pomaže mami da napuni korpu sa svim njegovim uspomenama. Postavljaju korpu na sredinu stola. Sjajno si ovo uradio, Pete, kaže mama. Prelijepo je,
kaže tata. Je li to moja lopta? Pita Bob. Upravo tada zazvoni zvono na vratima. Gosti su tu! Sva Pitova porodica i prijatelji okupljaju se oko trpezarijskog stola. Pričaju priče i smiju se i šale dok jedu. Svi se dobro zabavljaju. Pete gleda u lica okupljena oko stola i smiješi se. Voli mnoge stvari o jeseni, ali Pete zna šta najviše voli tokom cijele godine. Svoju porodicu i prijatelje. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Nemojte zaboraviti da kliknete like i pretplati me kako biste bili obavješteni o novim pričama kada ih objavimo. Ćao, klinci!